Kusesa ni utungia muvya nundu wa kuendea kutwilela nthini wa Mutongo TV na ni uthocha ingi kilunguni kila kitialite cha kilungu kita uitikiwioni cha umundi na indi tuende na kunena ni yulu wa mawauka utalama kwa taka na tuitunane na yulu wa cyst ni watetu amina pe kindu kita wa endometriosis kwa tuelese yulu wacho kwa kikamba ilo kita chao tuelese ni chao kenda tuelewonesa kwa kikamba endometriosis pesi nduile pe endometrium endometrium ni wa mwana puni pola ndakame ya mwa ya mundu mukaji makela mwa kila mwa eyuma from endometrium endometrium ni a thin layer ile cover the inside of the uterus nundu uterus ni takasumba na ndini wakasumba kau kala mwana withwa ndini no withwa endometrium endometrium pedwa sinduli pe endometritis endometritis nila endometrium yethwa na bacteria na ya affect one bacteria either bacteria kana TB na mundu mukaethwa ayara nebu no kese thia min ndakame yaka mwe yukanesa na yoka yukathina thingamu muno na usitha yuma tabe kuma tusama that's endometritis endometriosis endometriosis ni ila tumeta glands ila endometrium mwizu yalika inside the uterus nundu uterus endometrium nino na ino ni the wall ya uterus endometriosis ila the glands ya endometrium yalika ndini wa endometrium wita myometrium izo tawa endometriosis na usakwithia ila mundu wina endometriosis usaithia nundu glands sia endometrium sialika ndini wa muscle ma myometrium kana yulu ndini wa uterus usakwithia glands isu si kukumia ndakame inisere kumia kila mwai ku enda mundu ila mundu mkawe na endometriosis usakwithia saa cionthe nundu kumia ndakame patena mubango nundu ila yibanza yumana mubango kila mwai lakini ila yalika ndini wa endometrium kana myometrium usakwithia ambia kumia ndakame kila mwai binda yonde ku mundu mka ena endometriosis na ena fibroid usakwithia ndakame yake yuma ningi na yuma itena mubango ikwatia alama tuko za wa endometriosis and wengi alama thwa na endometriosis methwa na fibroids ko mundu mukane ko na endometriosis na fibroids kugeza fibroids ya na ndini wa waone kana ndini wa myometrium na ya ndini wa myometrium ita na in obubu pena endometriosis nicho kutumi ila ku report na ndo ingala mwana report yakwa ne ndo ane report it is fibroids kana fibroids with endometriosis kana adenomyosis they are the same endometriosis and adenomyosis they are the same now peki nukingi uzaithia glands ya endometrium pandu ba kwithwa sindini wa mwana ni cia umanza na muno ciithwa ndini wa mukautini ukazaithia peki nukimbire ndini wa mukauti na ectopic endometriosis izo ithwa ndini wa around mukauti kizia kindu chu kake kaimba na sai ukizia nita kio na sai ukizia ni chuma cha ndakame na onokizia wa kimba during monthly periods oende mundu mukaumeza ndakame kimbe ya bubu na glands isu iyane obubu na imya ndakame bubu na nundu baiba ndo na kuma iyande na kuyana ena with na endometriosis kana ectopic endometrium saa ingine kwezea ectopic endometrium ni develop ya into cancer of endometrium nundu ila yana oneta ise mwenongi ila binde ya mundu me yana anza wa pala dele kutwa mupukone dele kutwa yani ila yani abantu bangi ni twika cancer na yo endometrium ila ita endometriosis yedwa nza wa endometrium ni become a cancer of the endometrium na ino akaingi muno na muno itwali around the umbilicus okaze the peke nukimbu na nende paiyongo kande paiyo banini kana ya bindwa langi na nebu manda kame na limba idela au that is not our endometriosis but endometriosis adenomyosis na endometritis na analysis on the sialawa nemba mtu kisa ndo naelewa wengu nasi mekana kueleza ndo paaju in kisasene tinda kueleza
bewabu nundu I think that's how they are. Yes. Ni wawetaka yulu wa mundu mwa kwithiwa ndakwata thakame yake ya mwai yina clots yina yes yeah tuzama yes yeah ni tutonya kusangiwa ni ndawasi akubanga usasi in fact tumeta endometrium hyperplasia pe simple endometrial hyperplasia na pe complex endometrial hyperplasia na pe complex atypical endometrial hyperplasia chuni cha daktari chuchu lakini kwa musiaisa wito munde ni kana ndakame ya moi yenda yumete na ya kala muno eyeka kumapyo nyuma muno na ya kala muno eyeka kumapyo pe mini kana endometrium yaku ni apenduka na whether na complex atypical endometrial hyperplasia that's it goes to cancer of endometrium na what kinatuana juma tukwano cancer ya endometrium iyayo miaka 20 you is so common na ne kwa nyambatite muno nundu wa ubenduku wa omonsi cia mundu muka onde tunaize muthnonge nundu mutukwano omonsi cia mundu muka ne binduku muno na ni chukutumi cancer of endometrium miaka 20 yukite iketha cancer number 2 kwa women now ni cancer number 7 kwa aka lakini miaka yukite 10 iketha miongole iketha na cancer number 2 iketha is second to the cancer of the breast because cancer the breast cancer ya nondo ni number 1 endometrium je parande lakini yambatite nundu wa bindu kusu na hicho kutumi matukwana tukona glands kana wa mwana wipinduka na wende na kupinduka muno na hicho kutumi ekakwithwa ni pathologist ni kunikana ndini wa cancer kiuliku in Cambridge na hicho kutumi I can focus na kaza kana ndini wa Kenya tukethwa na cancer of endometrium nyingi muno kwa aka in the next maybe 20 years it will be commonest na hicho kutumi matukwano ambaye mundu mukana wina miaka 30 kana 40 and you are dry duithana periods no sioke ende tunaize mwanonge no sioke ukekwa ultrasound ona lazima uthi kwa daktari kwa ultrasound endo pandu pa x-ray waje ndoko kwa ultrasound ya pelvic na wewe kwa ultrasound witwa daktari edwaje na ina kindu lakini ya duka normal and don't bother tukadike kwa daktari pesa za consultation when we consult na wa milama wao na waandike wa normal lakini wewe daktari wewe dukasome hii ninge usoma musali wa mweso wewe bandu kwa normal relax na dukali kwa daktari lakini wewe hapa na story ninge bu era wa daktari ngeweno nienda unda bende zaidi nundu endometrial cancer is ni common na either mundu mukana wa become dry between 30 and 50 years become dry during the periods no sioka ukoke wa ultrasound nikana kusema nika wina thina ya ovary ino tuna ni mwanonge kana wina thina ya endometrium kana wina thina ya fibroids kana wina thina ngi wina nikenda tulike kunene ayulu wa cancer ila sanzia sio mundu muka kwa mboto ile sayulu wa pap smear pap smear ni test zambiwa tene test zambiwa in 1935 almost 120 years ago cancer of the cervix ni common na cancer of the common in Europe umundi ndweza kuona mundu muka in Europe kana America kana Australia when cancer of the cervix nundu akaonde Australia zila ziende Australia Europe na America kila mundu muka eka wa pap smear every year every year na ni lazima athi akekwa pap smear na wa maguthi kwikwa nuko na wasimu ukakwekwa nundu it is that important na hicho kitimi kweza kuona mundu mukawe na cancer of the cervix in Europe developed countries it is impossible you cannot nundu meka pap smear kila mwai kila mwaka bin in Britain meka every 2 years kana every 5 years depending on your age lakini Kenya pia kama kwa pap smear na hicho kitimi account dela me do cancer of the cervix moka stage 4 nundu moka cancer za ndie na bika bandu ba samuno nundu cancer liwo mundu baigi no wa kiwa ena cancer na hicho kitumi kila mundu moka wonde thino akena ni device ya at least uka pap smear once in a lifetime nundu na ka pap smear umundi na netha we na cancer
cervix pemini kana cancers wa ina kuma miaka 10 midhalu in fact in Kenya is 13.5 years kada wa cancers wina pa 13.5 almost 14 years we bikabala we na njokitimi pap smear equata sia cancer at that stage mundu muka atana bika invasive cancer of the cervix na neka pap smear mundi na nether adwe na cancer you have got 10 years of free of cancer na njokitimi pap smear is the most important test in a woman in Kenya niyo test la de maana muno kwa mundu muka wa mino cha miaka 18 kukila mundu muka embwa na miaka 18 na kwambata ikikishashua kana ne kwa pap smear na thina pap smear no emwe nundu ni lazima would one pathologist akusome pap smear nundu isomo kila mundu nundu wa mina kumasio sisu in the cervix na siako in the slide no lazima to pathologist kana asome na of course ni tusoma nyingi mono and it's very easy straightforward na pap smear ni both screening test na diagnostic test muno kwa ka alamo machakiko ingawa mwendonge pe na ta somie kana ta somi disijulo wa mundu mukaku na discharge kana kumena kiko cheo kana jadelo na kitenda munga museo na ilate ka pap smear ndo tusiaje kaza mundu muko apart from kwenda ena cancer kana dena cancer ena infection za trichomoniasis kana infection za candidiasis ku pap smear is a screening test and a diagnostic test nijo kuti mundu mukabonde ula wina discharge kana ula ndukumya kiko nuzio akathi kwa pap smear nekana manda kiko kumanike nundu that's the only way you can be able to diagnose apart from test la take a simple the momo kana vaginal swab tuka confirm kana ena trichomoniasis kana ena infection kana ena candidiasis ku pap smear is very important test nijo kuti you can nini sick and then wa ukamba kwitu ni kundukunini tuona kwa pap smear lakini kwa mundu muka most of the health centers can do the pap smear most of the nurses can do you don't need to see a doctor in fact most of the doctors maizi kwa pap smear sika ni nurses na nurses are everywhere kuno sio kadhi kwa pap smear na amina kwa pap smear we manda indi slide yesu ekupikia pathologist ekumpikia mbaya patondeka galere na interpret kwala mwezi usio na dhele wa October matuko 30 take pap smear for free tia charge kala on the moki kwa pap smear na tukaiko pap smear ya free nundu tenenga na pap smear ya free nundu kana usita screen akala mata afford pap smear pap smear is not very expensive near around 2500 or 5000 depending what is labor lakini in most cases ila mwezi wa October mwezi wa keli irunenga na ibnateka pap smear for free because it's very important. It's a test which saves life nundu cancer of the cervix 90% almost 100% akala moka mena cancer of the cervix moka stage 4 almost 100% na hiyo kutumi akaingela medha cancer of the cervix ni matutia after some time niki nundu moka me too late because cancer is not painful na only way you can diagnose cancer of the cervix is only by pap smear yes ni una masama dela yes pap smear is very important na hiyo kutumi na cha kwaliku kana sida mundu mukabonde ni waelewa na olono rusisya embwe mundu muka embwe wewe mundu muka na una sister waku na wena mwetu waku na wena andi waku mutabie pap smear is saves life kwa kila mundu muka yes ndira muthia kwa musiaisia alama tena itu tuyambia kwa masita Dr. Geoffrey Mutuma ni mwetu from Zambezi also in Nairobi na ni in South Sea and ni jaza kunikirwa cancer in Cambridge namba yakwa ila ya Safaricom ni 0722801299 noti monza ile na note imwe ile kenda isu ni ngukwe ndeni wa mutongo WhatsApp group na group ina yuna zonde susie kwa una ningo so biangia kana katano of course it does not cost anything na ni very important nundu pia ndwingi matete tu muno na group isu ko ningo kwe in that group na ila ya Airtel ni 0734801299 noti monza tatu ina na noti imwe ile kenda no sio ni asante naindi musaisia buni boto bika muthia wa kilungu kitu muthenyani wa umuthi tukumane chumani chukite thini wa kilungu cha uiti nyene to Faith Mackenzie wa Mutonga Tiwanesa.